Bayong brand bilang kampanya king bayong lupa ni Clark Freeport Zone, ing pakilala na rin manibala ng BCDA ang pong Clark Development Corporation. Kaya katamong silipan ni Tiking Storya ng Patricia Mamangon. Linunsad niyang Lunes, November 26, ing meto nga integrated brand para king Clark. Apay ni muna ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at ning Clark Development Corporation o CDC. Agpang BCDA President at Chief Executive Officer Vivencio Dizon, meto niyang city that works in Clark ating gustong sangkap ning pamagnegosyo, kabiyayan, leisure at modernisasyon. Atin niya iting apatamani munang distrito ing Clark Freeport Zone, Clark Green City, New Clark City, ang pong Clark International Airport. Panibala ng CDC, mimiralya yung Clark Freeport Zone bilang mixed-use complex at tela ka din yung dekada 90 na balaos king pamanyaw king progreso alimu king Pampanga nuneking mabiluga Central Luzon. Kabangatin yan dagula 177 hektarya in Clark Green City ang makapailalam king Udena Corporation ang magsilbing business district ing NCC o New Clark City king Tarlac ing magsilbing lugar dareng opisina at ning First Class Sports Village ang magsilbing lokasyon ng 30th Southeast Asian Games king 2019. Sentro de iti imparagulan pang Clark Airport bang agyulang apagserbisyon hanggang 8 milyong pasahero balang banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king Newsforce, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.